Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uthaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke ukutholeni-ke nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifaka-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba-ke ekulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke kulethele-ke ividiyo-ke kababa-ke uJacob Zuma-ke edlulisa-ke umyalezo-ke omkhulu-ke laphana-ke kuma-supporters e-MK laphana-ke batshela-ke okumele-ke bakwenze-ke ukuze-ke banqobe-ke laphana befeza-ke okuningi. Kodwa-ke angifuni-ke mina ukuthi-ke wezwa ngami-ke phela nje ngizodlala-ke le video le uyizwele wena-ke ukuthi-ke uthini-ke ubaba uJacob Zuma umongameli-ke we-MK laphana-ke. Mina ngicela ukulaphana ukuthi-ke basuzwile-ke ividiyo le, ungene ama-comment section fusha uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lelo daba-ke lolu-ke besikwenza okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke lelo-ke bhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzoqhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke lana-ke nayo-ke le video-ke awuyithokozele. Ngiyajabula ukuba nani bafundi base-University ebaluleke kangaka. Ngizwile ukuthi kunokhetho. Anikwazi ukuhluleka ngomkhonto awuhluleki. Sinifisela-ke inhlanhla enhle uphumelele konke kuhambe kahle. Ngoba kufuneka ukuthi ngaso sonke isikhathi thina esithi siyintsha yale nhlangano enamandla kangaka siyabusa kusasa. Ayikho-ke i-university okufanele ukuthi ihluleke ukuwina, ngoba uma sesiphethizo kuyolunga konke. Ngifisela inhlanhla-ke bantwana, hambe kahle kakhulu.